Yambiri Punamapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manhul Taram Look setting a Simon the Canada Wapum say illegal migrants a big threat to indigenous people. I would the Ayaba Chiesang pipes notable to Gotasang Ain Kaimonga Bitop Miansa sing Lisa Labor sing say Manipur Lisa Labor sing say but the indigenous people Hana Lijeru sing the Achoba Shapu Mahita big threat of Mohenbra Adu Natana state security systems so Chow sing of Mohenbra having Matan Kanazano Tanzanian learning with guessing the I yet think the Pambi Arjun Telheiba Convenor JCILPS ni I was Arjun Telheiba Ramnoxia Goza Televigi Oiding in Bidipsi MC Arun, Professor, Department of Anthropology, Manipur University ni ay oja Arun Sutaram Nuksari. Ado hiya tathangna phamin jari basi Sapam Munindro, Aadhaar Operator ni ay oja Munindro Sutaram Nuksari. Ihan han basi oja Telheiba laksap tay medudi hanadigi hauna top stage sa issue Manipur sang basi yes kayang kuin leido pa aduga kari maram gi lakpano kahai bagi ama adugumba yaba people luma thambi ho na kan tangna lakpani masigi mathakta atopa country dagi ain kan lisalakpa Myanmar dom the Changelak Rohingya among the Fagi Blade, Garangi Maxe, Rohingya Mugni Haibumuki Hydri, but illegal migrants from Myanmar Haibagi Potom the Jam Pali, Garang says Sibnis and the Panto Potum Press can press to the live him say Pibum and Imam with him Labra as a whole coming obligation, the present scenario. We see a quite a tenor migrant challenge the inner and outer animal way. Have the outer in a sense foreigners. Coming from foreign Burma or Bangladesh, other Indian migrants question Nekoise. Narangido, who's talking to me, Rohingya or the way I have verification to the department authority Matone in the car. When I go to the Chumtavane, I couldn't tell no Bushuna Tavana. I couldn't tell the word, yes, civil. When I shall avoid, I couldn't tell the word with the verification, but don't go. Adarga says, Makal ani never that when she checked out his hair. I'm a direct duplicate Aadhaar Pibama. Migi number da my photo option ba, Migi address the my address option ba. Adugi a company lady, Aduga, that's how I have a company of lady. Continuation. Adu Chunataba, Mama Sasidi, foreign habitat, or a kind of other copy of it actually. But Aadhaar them the copy. Aadhaar same people, and my pirate Aadhaar slayer. Aadhaar is any neighbor. I'm going to duplicate. I'm going to carry Haitare. We do Aadhaar fraud, Aadhaar Haitare. And my department, my level, I'm sick of women sang. I don't like it. She said, Aadhaar couple, rightly to Nupam Kappa, I was a canal for no doing never. She opened his car in the car. In them beside the Kappa in the car. For never Kappa, I was there. Come on to Kap kill. So I'm not easy. Cap there, I do never. She came around to the I do never. Then cap there, I do never. The call. Came around to the neck, other cap there, I do never. She mean Kutan and put a queen. I believe in it, the Hajilaka never. Some Agamakana. So I am actually never. I must say, I'm not going state security. I'm coming up, but she checked the whole call. Aadhaar Sagi duplicate Aadhaar Katanatana. Fraud Aadhaar, me lay with the Hilmasa. She's a so much challenge of the Manipur. Me should have Taro couldn't meet our people here. I quite experience the call. Ground related thing that the level thing which Poduli have any. I was ground like the Ozaran Bro and Garang Harris, Jim just an Garangi Todoxi. Among the Technopol SP site press release encouraging even photos encouraging release to Guna Aduga even press conference to get the Yog Dupsunati Tenkang Marita among the lake of New Garangi another Mapanama Pavagi Aduga Peck at Harkat Kari Pidam of film say yes illegal migrants say big threat and the indigenous people the Havagi area say Ozakamai Ubi Aina Hanjanina is it only indigenous people land Namasung indigenous people in minority Tarakoyagi threat to give plus Adumataka security threat Amasu or the Raj state key Maruina situation state Haitare. I kind of JCILPS ki kind of thing amati atai civil society organization sing na chahi mari manga ni mamang tagi makoina randomly off on ni to di kan lisang sin na moina to bang amati nati but off on da makoina random da truck sing bus sing check to matam da Indian citizen man da ba
even kanano karino khangdaba kano magi mari makong khangdaba mi mayam ama pharaga police ta sinakiba madugi pot mayam ama khoina u khare aduga madugi pot che hojik su adum JCILPS ki amadi moigi students wing na tawbagi report che khoi adum phangi makhoina kaino se saktak se singa se yaudina leiramba ma natragana yauram magana aran ba or kaidoba pot ama sigi matang sida kaino sidi migration sidi mayamna dum haina riba dungai even UN da karida discuss tawriba se migration haiba sidi human phenomenon ni masi kanamtana thingbanga moi haibegi pot ama le but indiana ngarang na han sida UN da haigrisa migration se aikoina ani thukna yengadabani amana legal loina migrant tawribara amana illegal loina tawribara haibe pochi hojik sina Indian context da yenga kandane but northern India da yengba taragadi even aikoigi legal loina laiba migrants sing asina fawba aikoigi demographic imbalance sa to anba yai haiben aduna JCILPS na magi kaino sa asukui na makoina Manipur gi oiba kaino ma loma semaga aikoi da laiba migrants singa sa kamaina regulate tawgadagi haibegi kaino ma davi ama madugi mechanism ama puthongna ba tawrami ba amdi hana gi sarkar gi matam da su madu hojik yagraba yadabra haiduna atopa wafam amani makoina assembly da bill lama pass tawdana kaino da government of President of India da maki ayaba pibina ba thaba madugi pot chigi entire logic ti karino hai matam da legal oigi oyu illegal oigi oyu madugi pot asina aikoita demographic kaino ama imbalance ama to angadawri haibegi akibane hauji amuke hana kire iba pot asina karino hai matam da illegal migrant mayam ama Manipur sida karai dino sanga aga legal migrant sharaga leirambagi pot ama aikoina thoglei masida pot ani ne aikoina uriba se amana first step oina mana voter card ta karida amati atai citizen amana fangadoriba kaino se right chinga se fangnana bagi damota Aadhaar card ama paina bo honaba Aadhaar card paina bo honaba matam sida aikoida Aadhaar se adum Aadhaar issue doriba for that matter aikoida Aadhaar seva kendra haibra karino madugi through the natre haragana Aadhaar gi magi legal agency singa se sizinaraga Aadhaar se adum kaino ta atai verification itawdana tausan kaino namgi bagi pot ama then atopa amana ngarangi karigi then mamang da tenopal SP na karina fari ba pot asina fake oiba haibadi Aadhaar semjannaba sajinaba fake Aadhaar pairambagi amna issue se hojik kanona oja kanona Arjun haibigi badumaina issue se ani thokleeba madudi Aadhaar se sachinnaba fake Aadhaar paiba group ama madudi any fake certificate yoliba kaidoriba sina paisa tanbagi karigi potchida mikara kanda makoina pibam thoktaba mi da Aadhaar pibagi karigi potni masina kharabu amuk lairi then atopa amana Aadhaar se kaino aikoigi Aadhaar issue doriba authorities sing asina makoina kainom tawraga through corrupt practices makoina tawbe yaurabra haibegi jingnaba ama adu eragadi masigi pot asi lakpa matam dadi aikoina migration gi issue ngakta natabida national security gi pot then Aadhaar se fanama haijaraga su aikoi Aadhaar da magi makano da hairido mase nangi saktaksi emagi wani nang citizen oire na haibadi leiti haibegi potu haibadi haibu mase citizen amagi ahan ba paiga doriba aduga aigi identity ta ka doriba pot amani na Aadhaar se amna luba pot amani aduga Aadhaar gi tongan ba topa debate mayam am leikre maduna ai adudadi ai khut ai changjan jararoi adubo penosia migrant singa
mase maruaina aikoidadi oxygen amna chauna leiriba sa Myanmar dagi sangai iba kaino sa Myanmar side hairaga ina min tawjariba si kaino gi Mori gi rutchida la iba migrants ne jiri gi rutta la iba migrants foreigner migrants asa masigi pochima aikoi fajin check toba ma changnena khalli aduga atopa amana magi legal migrants gi oiba pot ama madudi JCILPS already post laiba pot ne aduna hojik masigi sangnaba matam sida illegal migrant mayam ama legal saraga yaurummiba amadi nompok tagi nongsup tagi kha tagi wang tagi Manipur da tongan ba route da foreigner mayam ama or for that matter migrant mayam ama aikoi chi da changi en haibasa Manipur government na masi thoiduna acknowledge tawdaba port amani except assembly da kaino bill ama kari ama pass tawpi badu natana adubu chi ngarang gi chief minister makna aikoi gi migrants asida assassin naba natragana kaino se huran lalna da pairapa kaino se document maruina Aadhaar yauramba se masina amuke na mi pai halena haibasida government of Manipur na madu chief minister makna hairimni na government of Manipur na madu acknowledge tawre haina koi logjagane adu eragati ekoina yengba yari se aina aranba ma tawre haibasi khangbasi ya masisu maru oi haibabu sidagi hana maru oi ribade aran basa chumthok na ba hona ba kaina khongthang lokhat padu ne aduna press meet ta hai kiba mana acknowledge tori ba port asa Manipur gi chief minister na kamai na madu chumthok na ba hona ba ge hai basa masine ba koina ngai thank you ja mun drop maruna ya hujik lai si Aadhaar si fake pai ba ngarang gi phong chabu case te da sajannare si phong khangbu yo phom du ne aduna karim kan da to le si ojana hena khangani madu deal tawrimna ngasai Aadhaar card si fake sambusi fake si kari kamai definition pibido no aduga taseng heta number ma generate tawba mi maming duga mi masak tudi chumdori ba mai masa su chumdori ba ming address tudi sasanara kanda generate tawkiba sigum bu thongai chances leibra sini ojan ainan thabita masi matang sida aina haijaning si Aadhaar si taseng di makhal amakhaktani adubu hairiba case gi matungina di makhan si ahum sudure ihan hambagi si fake tagi han haujage ihan hambagi Aadhaar sina kamai to gida shule leta bida some techniques khara sinaraga system da computer sinaraga mi gi maming barcode number lesu leta bida saba saningba mada sisima totally fake ore sigumba case ama then atopa amana kamai to gida Aadhaar si aina haijagi sida kamai to gida number asumba logera ming asumba logera photo asumba logera different thing madu totally fake me if any entity in the Aadhaar si lanoma data da oibe ai biometric to oibe adu madu fake me logune ai unity then atopa mana Aadhaar si fake nataba ngasai gi lan enroll to giba haitare lan enroll to gibasi kamaina lan to gibano hai kanda masi huji ki udaina piba niyongi matungina without documentation proper channel la lakpa hadi authority na piba government gi authority na piba document natragadi Aadhaar si enroll to biya de enroll to bakanda khoi system ji eta finish to biya de namaga number si su quality lite biya de photo se then biometric information quality lite biya de then iris quality lite biya de adu quality litraga su ngasai gi number of atm haiba madi lei a number of atm na adu dugi matungina ngasai hairiba biometric ti lali natraga sumi haina launa na ba kano leite except photo natana photo si kamai to ge da identity proof am pigani identity proof singi manungda masi chaurangna udaina pir si enrollment obakanda moina piriba document si say 18 number of documents POI harga hari si any member amana natragi any resident.gov.in the sangaga hari information singsi adum loina mak lobi biagani aduga atopa amana address si krai leibno ma si krai leibno habisi khangda biadi kapakanda hari si su kamai to gida magi concern authority natraga leifam dugi oiba jurisdiction dugi se for example isam samna harda rural india gi di pradhan then natraga district magistrate moi singsina masai hari address singsi proof pira kanda Aadhaar si kape aiba identity proof amaga address proof amaga ani si compulsory ni adi atopa state government top order mi matungina
ꯀꯔꯝꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯞꯇꯣꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ it should be in the NPR list ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ NPR list ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ instruction ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ population record population yes yes population record ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯤ 2011 ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ 2011 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 2011 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯞꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁꯇꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯥꯙꯥꯔꯒꯤ ECMP ꯍꯥꯏ Aadhaar Enrollment Client System ꯍꯥꯏꯗꯤ ECMP ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯤ 3333ꯅ ꯚꯔꯖꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NPR ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯞꯅꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯎꯄꯥꯏꯁꯤ each and every operatorꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯂꯣꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯏꯟꯔꯣꯜ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ 3.2ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ NPRC ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯀꯥꯞꯄꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯞꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ NPR ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ NPR ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯎꯗꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ NPR ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯎꯗꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯔ POIꯅ POI ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ proof of identity ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ POA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ proof of address ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯗꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅꯦꯕ NPR ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ NPR ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯀꯥꯞ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯪꯉꯒ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯔꯛꯑꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯗꯥꯇꯥꯕꯦꯁꯇꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ each and every individualꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨ NPR ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯌꯔ ꯕꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯕꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯗꯤ ꯌꯥꯔꯁꯨ ꯑꯁꯣꯝ ꯎꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯇꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄꯗꯨ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯔꯒ ꯃꯥ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ document based matang ke zaman ndro document based commonly khoi da jaga udu si document based matang lakana kari document yor ya du sam chingnadana ya bai chingnadana ya basi akhoi da Indian passport pai biraba adegi adegi voter card pai raba de pan card pai raba driving license pai raba driving license si atopa state ki akhoi kya yengan de akhoi state government gi yengal le ado state government gi su kamai to ge da state government piba kanogi driving license makhalani sui waru biati adi hana leram format smart card nataba ama adegi huji ki di smart card natri chana ro ana notification su leigre na ina khanje bada ko aduna huji akhoi si smart card natraga de akhoi save tawde aduga smart card si yam nungai bamna driving license poro hai kanda driving license lo thoken to ni Aadhaar yaudadi yadre harpa
मोइसु आधार याउददी ड्राइविंग लाइसेंस पीद्रेन आई अदुमाइना ताजे मोइना हाइबदी अइना ताजे ताबनते इनरोली मतम दुगी सुम कराय दगी लिसली कराय दगी लान लिसल लगे हाइबगी परासी सुम तोरो तोरो खंगलकपुनी मतम की ओरकपा कोई दरकार लेरकपा रिक्वायरमेंट सिंग सुदुम चेंज तोरो पुजानी युदम रिंदो जाते लेवे लक्ष्य चमरो ने यस गसाई की दत डॉक्यूमेंट बेस की कनो दुनी लाख से गसाई आधार क्रिएट तौनब लाइसेंस ता कोई लाइसेंस हाजनब लाइसेंस पारी वारी लेगरे पासपोर्ट फेक ओजा पासपोर्ट की वारी लेगरे अदगी करीम कांद पान की साजनब डेकेट फागी भी बस्टेट तो की वारी लेगरे अदुगा वोटर दा याउखलमी वोटर याहुम थोक्तबनी स्वागी नती हाइवे सुदुम केस लेतब नती यस डॉक्यूमेंट बेस की लाकान से आधार दी evidence of sample थोरगदी generate तौदोरिब एजेंसी दुदी ओजा थिंगुबदी यारोदोरने लोग मतुंग मा थिंगुबदी यारि मरमदी यमा चपचान पाइरेबा करिम कांद स्वाइदा अदुगी ऑलरेडी हाना इशू तौरिबा ऑफिशियल सिंग कैसिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दि लेदोइनी स्वाइदना हेना अमु सिंगना हनबगी मसा अमसु ओइब्रा सिनी सब हारा कांदा हाइदि डॉक्यूमेंट्स हाइदिबा डॉक्यूमेंट्स पुथोक्तोरिबा पोसिंग से फेक तौबई वारि मयाम ले थेंगखरेबा अदोइदि आधार पाइबा खुदिमक से हेक्तमक मादी कोन सिंग हाइदर याम सिंग नति तौबो यादोइ फिममसु लाखप्रा सिनी लाई अदुदि नागे ओजाना हाबि डॉक्यूमेंट मयाम यावरे हाइ आधार काप यारनबा डॉक्यूमेंट से ड्राइविंग लाइसेंस हाइरो इलाई लाइन दम पाइबा याबा पोलम ओय हौजिंग खरा लुसल्ले हाबजनो ओजा वारि हमनि हानै को अदगी डेरो बर्थ सर्टिफिकेट पुथोका हाइबो याव माले बर्थ सर्टिफिकेट हम लाइरे कम लागे कांदा जेमोल कापसे आधार जेमोल की थोंगाल सी थोमदा ये थोमदा ना पिखरा होबु साइता मसेदा बर्थ सर्टिफिकेट फंगे आधार कापला एना आई क्या याव नते को मयाने फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट पिवार पिबंगा बे बजे ओइ थेना बने बाबे तो नते अदो माना पाइ तो सर्टिफिकेट तो असेंग मनेबा हर मी मी समजुदनेबा अदो दि समथिंग मुसान पामे मी हायरा माइलिना खा याव तामने सिगी से आइना सेम द जोइन मे पेसे थासिम मने तनुदा अदनि मा नो आला लाव पजे आधार चेक तो ने ला सिगुम खरा लेयबा मणिपुर लेतम नते मी सी लुपा चाम साने की इवन फोटो कापद लुपा लिसिंग हम लावेबा अदुगी बिजनेस तो नुपी सो इबस खम लेयबा नेपाली माना दुम अनि से हप्ता गेप पे प्रोकनेबा अदुग फोटोग्राफर से माना लुपा लिसिंग हम फोटो कापगा आधार बो इनो तो सनबगी प्रोसेस हम तो हैबा टेक्निकली मनुंग द हॉर फाइनल द और होइना सिम सनब याई सि फोटो कापगा सुको सिम सनब या देने मनुंग हम लेरम दुदी खंगरे नागतंगी खोन उबददी फोटो कापखिबा आधार की निगा तौको सुम जाम ले मणिपुर दा फाइनल दा अइना हो खंगनिंग से फोटो मैम कापसरा सुनोबको फाइनल द अथॉरिटी डिपार्टमेंट मनुंग दा ओजागी गसागी खनो खन तौ लेब्राबा सिमदी यादे सिमदी या फोटो होरेन मथंगी राउंड दा लाक्सिगे ओजा बुदी क्वेश्चन अदु फोटो याम लो थंबियोरो अदुगो मथंगी राउंड लाक्सिगे ओजा ओय ओजा रुंद लाक्से से ब्रेक की मथंग लाक्सिगे ओजा ब्रेक की मथंग द इंपैक्ट न्यूज़ की मन होने येंगबी दे पोन मखे फमदा थुना पुदुना लाक्सिगे इंपैक्ट न्यूज़ मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मथंग येंगबी दे पोन पो अमुक न तराम नोक्सोरी ओजा रुन मरोइना तममा सुम खोइ सारे सुम तागिबसे लाइसेंस पैसा पीरा खरा तुम जाबनी पान कराइदनो तुम पिछल तुम याबने दुगा शासनदब पाइरंबा वोइदी वोइदब मिंग तोब लाइसेंस म थौ तारे लाइसेंस तानबा लाख हाथु हाथु थब खरा आइतै अमरोम धारगा इवन समटाइम्स इन आवर कंट्री बास कंट्री द पासपोर्ट टू असाब पाइरंबने हाइबगी फेक अदुम लेखरे पान जेनरेट अदुम छाजनबा भोटर लिस्ट यहुम दि थोक यौखलम लिसलम मयाम लेखरे स्वाइगी एज ए होल जेंगपदा ngasi एखोन थेंगनरि मायुनिबा प्रॉब्लम सि मथकता गसाइगी मोइसिसु फैक्टर अम ओहन बाइदि मतम अमा पैसा से मसा मसाई तोरप चारम मन खली चारिबो तोरप पेन दबा हाइतै साइड मनी याम दका लेबना रा दुगा लेबा की करी की स्वाई की फ्यूचर लोंग विजन दी कया खंगो होगदबदु की रिजल्ट अनवांटेड रिजल्ट हमसो खोई ngasi किस्ते यावरो बरसिन थेंगब अखोइना आधार गुम्बा नत्रे हारगना डॉक्यूमेंट्सिंग असि कया यामना वैलिड ओइरिबगे अदुगा कया यामना मसिकी मदुगा कमाइन तौदना अखोइना 100% कनो प्रूफ ओइरबा कनो से अरान बे याउद्रबा आधार कमाइन ओहिनगदगे हाइबगी पोचिना अतोप वाफम अमने
sigi issue si di tongale aduga maduda tongan ba pot mayam ama tholakani kamai to dana ikoi na hauji haibi khriba 18 items si kamai na valid oina lan ka take madu aduga valid oina khanba pot khara da dang madu reduce to ne hana fabra kai to pra debate mayam ama legani madu di Aadhaar card cha kamai to dana 100% kaino chumma ba aduga full proof oiraba card se kamaina lengedege haibasina atope issue amane aba issue di hojik leiriba migrant kam Aadhaar ga leinariba swai sidati issue di aikoina hojik phawda JCILPS na fari iba makoina phajai na khallaga makoina police ta sinagriba mi mayam ama mado mi chani sohum changa gi mathakta phagrabane aba then police na karina Mori area da amadi aikoi GD area da phawgal iba masida Aadhaar si kamaina pairam bage haibagi pot ama aikoi study to wam sange Aadhaar se isam samna fake haitare ngasai haibi griba fake Aadhaar pairam bo iragana atope issue amani then atopa amana organize oiba mawongda aikoina hairiba document mayam singa sa manipulate tawraga sengdi sengba mi du di lanba aduga Aadhaar sengba pairam magana atope issue amane aduda di organize oiba mi kanglup amana kamai tawdana Manipur ta migrants sing pusalak kadage haibagi pot ama maduda yawre adwai gi matang sidadi aikoina section gadaba sa Aadhaar rom da natre abadudi migrants asa kamaina detect tawgadage maduda law and order sing nga iba mi law enforcer sing gi pot madugi kaino dina role dune hana saure ona organize iba pot ama ikoi gi Manipur sida leirabara ngarang makta da na aduga chai kaino sa andake hapta ama ni sida Mori da fari ba sida di human trafficking gi pot yaurami then karino madugi motive si even atope India gi city da pukine bagi madugi pot yawi haidana newspaper da kari da makoina press briefing pi bada yauri banina ya adugi pot sida di aduda su yamna organize oiba pot ama yaure haibagi pot ama ikoina ui maduda scenery ba pot asa karamba makan ge Aadhaar no phet pura kaino da computer ama da ine ta saraga aduti pura asabane ayek bane aba for that matter madu aduga atopa amana organize oiba mowong da hata Aadhaar gi kaino sida tawriba maduga aikoi gi document sing ase masi su pan card su loi saba asaba fake oiba kai fake oiba then voter list ki oiro natraga na matric certificate oiro karino any kaino se document se loina ba saraga pulap manaraga Aadhaar di chumba midi lanba mawongi Aadhaar issue tawba leiragadi maduri yamna organize oiba pot amane yamna serious oiba pot amane aduna ikoina kaino yengadori sa aikoida hojik sida kari train na mai koino urabage haibasa government na amadi law kaino sa mari lena ba authority na aikoina fagriba kaino singsa Aadhaar singsa sumaina tawre hairagadi adugi to Aadhaar issue tawriba mi gi kaino du da system du da soiribra adugi mechanism du da soiribra natraga na fake ki kari gi tawdana tawbo iragadi madu kamaina thigadage haidana adugi pot ama pot ani sa phana na ba thingna na ba gi strategy ani se manaroyaba aduna aikoina yengaduriba pot adi Aadhaar gi sajinnaba pot asiga migrants singi illegal migrants singi maruaina hausi hainer iba foreigners sing kari gi sangai iba ngara Mori da fari ba kaidori ba GD da fari ba sidi illegal migrant na ayam banina mase kamaina tinggadage amadi masida Aadhaar season narami bagi pattern se kamain toge ai bisa aikoi fajani yangchin ba thoena khalle okay oja Munindro moro no hinga saya ja telephone thabi ko question dum le khre aduga ai site gi hygienic isne unique identification number matang se it is controlled by unique identification authority of India control to buni mai makhada to agency me amana masi thabak chathari so ai matang gi chathaba sing khigi center mayam de leri multiple ngasai gi number of ngasai center mayam leri so ai gi center sing sidagi and khoi Aadhaar number create to buda fake thulun ngai gi chances lebra sing tang ai site thamjoge aigi ona hairagadi aigi mottati ngasai gi Aadhaar enrollment center amada natraga Aadhaar kendra amada laaga Aadhaar si semba kanda semiba Aadhaar sidi document base natraga head of family base semgiba kanda maduidu sumagadi thajaragadi
either system na natraga check to team na thajaraga di generate tawraneba masigi si fake masi asumba real oiba Aadhaar ne loganeba aduga ngasagi document da landna mi atopam sanction ba khotban ba haibududi madudi kamai do system no detect to ba yadaba amadi oeba aduga document lalisi karamaina lalino hai kanda mi kapi ba mi duna document ji signer di mana kapta sungame okay aduga ai one experience thengna ba kanda kamai to ge da document ji pura laga kan pura ga laiba mi sina akhoi swagi oidoini aduga mana haining ba mohai si phajana haidoini haiba kanda pori ba mi sina wa ngang oidoini ai isa thengna jare ada ai enrollee si gai wari sana jage haiba aktum lebion ada loan se dum khara dum phajadaba adigi maitron phajana ngang ngamdaba adum yaure adigi atopa mafum khara kitang lapthok khibdadi maitron sukthok thoktabasi Aadhaar card kin lai ai kamai kap tuino hai do sigumba kaptaba akhoigi masidi kamai toge da document pora aga su document du akhoina se pan card kumbo re check to ya bi ai then digi voter card kumbo itar gi number du sumra yeng bi ai number si check to raga akhoina CCTV fake ne harga fake ka kaim haide bida nangi voter card se khoi kapang ngam ha ga thadok bi sunum yaw aduga loan je phasana ngangam dragadi akhoi dum singna bele ramnina kanogi khare hena dum jingsil yengsile khare hena yengsila kan de dum finding du sum ngahaktang wari sanabam di yam important way rush award ma si tawya do pot amadi oy en khale ai gi concept ri ko matam laudna khotna kapi miduna kapa kanda kaptringe da sek to biba natraga masan phadana sek to ma adu mum di sange adi mi si kapra kanda khubinam gra kanda soi na gra kanda hoi sakra kanda khangpadu man thadringe de screen do ngame aduga thagra matung de ado udai da ai du du sing na re du reject to bi hai bu di adu mar ningom de khoi thengna jade aduna hek thadringe phaugi marakse sidai sida ngasai operator natraga supervisor duna masi check phajana to bi ba ngasai adu du ma yam phasan chang si mai phasan thamjani aduga ngasai operator myam si lei sing si ngasai gi qualified or bang atani aina hajari se ko masi udai gi parikha amagi makhada qualified oibani qualified oibisi makhal parikha de amakhaktani aduga madu parikha de appear to bakana makhal ani di thoi adugo masi ai dum hajar ke qualification mi matungi na ngasai gi ma khitang son bakamu sina sahi manga de hena kapya di nga aduga sahi manga de hen bakapu chingsina operator koi operator na loina makti kapye aduga handicap aina ngasai gi mi gi phim khatang soina raba kitang wat person disabled sing sigi damakta di supervisor haina higher rank ta qualified oibe sing si yaudragadi kapya da ba amale adumaina adugumba mi sing du khaktani kano hen mi amana agency amana mai certificate pore natraga masi si karigumba criteria khara de hate appoint to budi oideba certificate qualified oi halli at the same time masi enrollee to bakanda ngasai training singba walab su wana helu su hena dum somewhat adum training di to bune loina adumai toro ka panga okay oja teliba maroi oja da laksaning se huji phoki pot JCILP gi experience hai te morom da ga yes yam ka hena lusalakpa logi kari gi lakpa mi ma fazana identification khangning haiba detain torokpa dui potu di law enforcing agency ojarun mayam leiri moi chap chap mathongni aduga yes JCILP su organization moina masigi matang migrant gi kari gi matang thingchi yam kanna concern oina toropanina kaim kanda JCILP gi site su detain to ngaktang gi masa khangbungi khangning haiba gi koisi gumnai si organization ne koisi main thibani kopni khangning tawni haibi porta to kanda sikara gomma Aadhaar card puthoren hai resep samna kanda whether my Aadhaar card puthoiba Aadhaar card si chumi natraga lali haibagi haipet yengba yabagi haipet chorona number sim note to thoga si chumjar ne haipet yengba yabagi oja system lebra kamai toge kamai deal toge se masi mobile da ma yauri khulai ma ase khosu loi khange yengba hele athoi da yengbi ne adum khange ba mobile du gi na ai yabni mobile do yenge mobile da software gumba machine da okay adi du gi su kitang adi su ai kitang hajar ke masi gi code si sabi ai ya ba si code si kamai to mamang da code si ihan han ba Aadhaar si sarak pa gi phe sida technopal gi sai sida aina Aadhaar ka kap tringai wari ni goja masi kamai to ge da khupang na thare saribuduna sarga piraba khupang na thare
nang na sena turan sa da nai khupang thare ta sing di kamai da number da nang da ja ne si Aadhaar di seng jaba ado QR code si scan to wa kan da magi demographic details sai name date of birth address me si and sometimes father name yaw do ko high detail du oi mana na thok tra ado high QR code to di huji someone can edit it adu duma huji ore huji adu du nataba adu su amani aduga adu nataba ngasai gi maning da barcode am su yawri barcode di Aadhaar gi number du tang thokpa adu su barcode si dum design to bi ai aina haijo hai targati khwaidi gi best thing se udai gi website ta piraga hairiba Aadhaar se leibra leitabra yengbiba de dis khwaidun khwai phawekpa oigani na igi suggestion to udai best develop kano se approve se okay oja arun laksening sembru ina ekhoi gi state ki oiba boundary sing maru oiba sensitive oiba strategic oiba point sing sai batai maswai gi security bip up se ngasi ganang thokpa adugi mars tha gi swai digi hogol pa pha ba sing thengkhang kar lei gi ba ngai panjab mari im lei gre ngarang gi tu thar ga mangar su jang gre masing charona around more than 20 gumbagi chang ama lisal pa dagi phar abani swai detect tor kan border town more dagi swai gi area se masigi mamang da khoi already hana Rakhine state ki Myanmar ki Rohingya ki crisis thi kan le kan chingdar kan da state ki security apparatus se already bip up to from ni sam na kan even state government so high grab ne security bip up to re aduga somewhere atop to ain yadana saba thong yang hai ba ku ga ba thu ga ba jiri da ugre swaida more border town more sing se em swai se yam sensitive jaga ni hai already lokhopati le grabani lokhopati le graba aduga pha ba changjalak pa detection di dum continuously dum oirak sam hara kan kan samwa krai no ma security system gi ngasai gi card ki kari gi fake ngasai haibe wajan haibe ba fake oigera oirura adu gi to thiba do luni karai da thiba adu su thichi but at the same time immediate hujik need of the hour si thing badu neba security agency ki achobo role lebra high level security bip up to edo sil karai no ma lapses khradi lebra sini aikoina yes migrants in ase aikoida aikoi si khara kano si irang thu akanda da kan atre hara kan karinom kainom thu akanda da aikoi si wakan khan badong na toba masidi aikoina illegal migrants in asidi 24 hour kano chahi supa aikoi masidi monitor to laikadaba madu sena kadaba pot amane na ai khanjai aduna jiri ga yamna maru eti se jiri gumba mau gumba tuga mori da masigi kano se security ki mi sing asina aikoi da laiba mi amamam si haijal iba kaidori ba se kamaina check to ka ke haibegi pot ama always khanbam thokpane na khalli aduka madu kano chingnare haira kanda ya aikoi na madu kamaina to check to ka ke haibegi pot chima aikoi leibam thoyena khalle aikoi da kano se auji kano na kano auji kano na so haibi kriba jana so haibi kriba kano ki Aadhaar number ki pot chi da yam subjective element amakha yauri aba madudi supervisor na natre document mayam du laga su akoina chingnaragadi masigi document ju chingi bra chengda bra haiba sida copy ba mi du gi natraga supervisor gi for that matter maming official sing adu gi makok te yamna margi subjective judgment amana madu gi pot asa tingbungam me or subjective judgment tu na aran ba document to madu yauna adum kap ki su yai haiba ne ba in one way haiba di aikoi gi kano da camera pai di basing natraga supervisor sing asa full proof oiti abo maram di adu full proof to oidabani na ngasai kano na so haibi kriba certificate phawba birth certificate phawba lupa chama da lising de yon ba yai hairam ni na aikoi gi system si da karaf oiba pot ama changai ibani na madu da aikoi gi adumaina aikoi gi camera pai di ba supervisor sing asida su sanga ba yai abo okay adu oitaragadi aikoina masigi poching asa kamaina cross tawgada cross check tawgada ge haibegi issue amasu toglaya Aadhaar phone am paiser magasu madu verify tawraga la leragadi adu dum kaktat pe yaba pot na adu roite illegal migrants asa masi tongan by stage da makse changjal
kano daga aina tajaba di jiri daga di moi kunna kuntra nungti ki kano kapi oina haiba aduga makoina claim tawriba group tuga language da khangde kari da khangde satta puda da khangde mandi mana daba maji ki pressure si leirim ne ba adu makna kano na kano ki jiri da leiri ba ko ye kano sa administration ki official sing na madi police official sing na madu antak yamna toina khabar da madu thingye adu pare ne yauri ba se masi moina tingna khara amadi organize oiba group amana madu push up to go eragadi makoi digi nantu oga sangkiba Aadhaar paiba or paidaba nantu kiba su yaurum ba yai adu ro baiti illegal migrants in asigi route asi phajana mapping tawraba matunga makoi sa makoi leiram gani na singnaba mafamda random da ikoina check to ba yai madu Aadhaar ki through the toba yai voter card ki through the toba yai karino yeng ba yai then Assam da karida tawriba sumaina aikoina genealogical tree ma yega napa maming kari kawi napagi maming kari kawi mapagi maming kari kawi nangi nupi gi maming kari kawi nangi nupi gi mapa du karaino mapam kaidano aduno haidana yenga kanda aikoi kaidano meta talakane magi sachinaba mi ora magadi karaidano talakane aduna aikoi da Aadhaar si su amani no doubt adubo Aadhaar si full proof ti natriyaba maram di nga sa habi gi betumaina aina Assam da Aadhaar kapa Manipur da laga address change to natre haragana ngasi thokpa ama araiba ama da aina heta caption garaba aduga no nini lerga ai mingje honore mingje honore maram di ai gi kanu amadugi mingje kanu da choi gi bani ai gi voter Aadhaar du pairamina voter list phange na khalasi Aadhaar du pairamina pan card ta ama phange khalasi karino ke nom tawraga onthok wanjin ju tawbe masigi haibadi organize oiba group amana aikoida migrants sing asa push up tawrako oiragadi organized migration mi ama ani ka Myanmar da natragana Bangladesh da lairaba imung ama chaningai thangingai leitadana India ron da phawjalaga tamna laktana Manipur yoraga u suraba natragana yopak yalaba pochei thangaba sigumba family amagi wari natabada ekta chani sohumda kuntra da gi horaga chani sohum bawsida leptana pusalako oitaragati maduda yamna organize oiba pot ama yauri adugi potu check to ke haitaragati aikoina kano sa subna dagi Aadhaar khakta da natragana subna dagi voter card nakta da yar oya aduna khare hana chawba khare hana sophisticated oiba strategy amai koi yatpa ma changni madui manungda aikoigi genealogical tree ama sagat pagi kari gi pot asisu aikoi khanba changi mase matam chamga potni aduga amana phara kanda kaiduragi haibagi pot ama aikoi da lae JCILPS na phagriba police sinagriba singdo kamain togragi haibagi pot ama makoi lo aina khanbada puthokibadi ute jail da thajin tawudi tarongani maramdi state ki agency enforcement law enforcing agency situ yamna responsibility chawbo poni du udabarina karai de no jaga sai udramina tawdaba manbe gi film de dum karai de sakhin no habi question de lakpodne ojamun ro morona hujiki laisi sai ate to posting ojan supplement tawba yabininga su thambiningo resum thambi duga at the same time hana budi thambi kre yes kana gumba police na khangde ko kana gumba mari lina ba kana number police na phaba detain to budre khambada doi duma thoina mi ma thok to bunin dai duma choina kai sungang ngai do mande adu Aadhaar card mi di mathak singnare man pidi ba Aadhaar card pai de Aadhaar card si masi identification to ke hare su madu identification to bogi mingda yam detain to ro su oja maram chadan detain to haibum de lak to ni yes pai mi duna fake pai ram bo ga di no problem kana mayam haidu se yam afaba thabam ni haidu ni aduga Aadhaar card asum bor ma sa so asum bor kana unnecessary detain to yar ka do ni so the best kasai ki khutak ta immediate identification ki kano se oja masi kari oibajano aduga khoi swai da madu sudum police kari gi leibasing khutak ta chemim chingnari haraga de Aadhaar card am puthore adudi masi chumbajana na madu gi yengba yabu ngai sai website am du thabigre madu gum system je khutak ki oiba yabu kano sing se swai da su leibra sin
स्वाइदति मधु कनोने इंटरनेट ते येंग बनतन अथोपति आइनदि उजद्री मोइ गिदि लेरमदि याय अदुबु ngasi इंटरनेट येंगबा इंटरनेट वेबसाइट ता चौराना ngasi चेक तौदुरि पॉइंट सिदि ऑफिस नतबनिना इंटरनेट कनेक्टिविटी डिपेंड तौदुइने अदना बॉर्डर टाउन दा इंटरनेट कनेक्टिविटी वागनी से फॉर एग्जांपल अखोइना नाइट प्लाजा ना कोई तब कान इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम याम थेंगनगी हाइदि मदु स्पॉट तो मी याम चंग याम छिलकपा मी न साम से लाक्सिलदि नेटवर्क प्रॉब्लम लाइ अमसुन लोइसिन अदना अदु मतमदि ngसागी कंट्रोल तौदुरिबा ऑफिसर सिंग दो फ्रस्ट्रेटेड ओरक्तोइनेबा अदि अमदुना हाइजलकपगा मानगी मतम फंगतबदुगा अना मसिगुमबसि कितंग टेक्निकली कितंग लापसेस्ति लेदि लेनि अदु आइगी कांसेप्ट दि मसे बॉर्डर टाउन गुमदि kind of scanner gumba thamba chungudra khanji for example fingerprint gumba tawragadi madu hygienic oidaba mayam su oibe haksang na thengdaba eye scan gumba iris gumba scanner am tawradi iris na quality scanner su oi biometric tagi hena aduna sigumba si scan tawragadi mi si yam thuna su phangbangam gadra na aina khali biometric si udai dadi link tawdabadi yaroi internet aduga hujiki film duna internet te access website access to wudi adu muduna ngasagi mechanism ma tawraga ai tasengdi security gi lejab kaim na te adu ai gi sum suggestion tawjaning da iris scanner gumba ma border town sing sida thambiraga di kitang improve oigadra ai gi sam ai gi hujik ki ta dri moi pairam bse sam sam na marung da koina khangidra so biometrics kai amadi atopa kano sida ekhoi Aadhaar ki pot sida atope agency na mase season tar ga di police na matu paira ga di matu da achoba risk amasu amadi even ai ki personality ai ki personal liberty da ai kano da secrecy da ai life da encroach to ba ki issue amasu le risk kari matang la kan nei adu bo ekhoi na hujik haibiri sumaina ekhoi na kano si web page da yengba ama magi simple aduma ekoi matudadi maming magi demographic profile du dang ugadabani na madugi pot ama ekoi na singnari hai matam da ina bairi baduga aigi minga sanabra aigi ipa ga sanabra aigi date of birth ga sanabra hai badugi area da or sanadaba yauragadi further verification gi tauba then atopa amana phanayam sajinaba oiragasu ekoina kanu ngasai habikriba barcode chingkari sing adu madu edit toba yaba kanu ni adubu kanu si madu torokpa matamda ekoida atopa information singa sanabra sanadabra haibegi preliminary round da haibet check tobagi pot ama kitang help toba su yai then atopa amana ekoida achida yamna maru ere ibeti aikoigi mado law enforcer oigi wayu dagi kanogi udai gi Aadhaar akoi da kitang haiba nungaiba da hai taragadi Aadhaar gi entire issue tawri ba magi team se Aadhaar team se masigi then atopa kanosi official singa se maswai sida illegal migrants singa se phadopa detect over amadi madu deport togiba natragana kano punishment in prison masigi masigi entire sigi kano sing sida aikoi da leibak se masi aikoi kano se aikoi da kano ma soigi matamda aigi leibak se lekha ta gi dori ni aduna kano gi aikoi gi chief minister gi maron da hairaga na mito miran cha mayam mana foreign migrant illegal migrants singa sina aikoi da gi namat ki dori haibagi sigi sense masa masi aikoi khudi ma phongminaba changyena kal okay responsibility matang ni Aadhaar Telheiba swai si matang chini karim kan da yes local gi population kaising involved to ba border town more ward adudagi pharakpa adu imung da leramba yam to intari sam nare kan da swai si local involvement yaudna di sima Arun oiraroi kana gum di support to yes mapanda leibam lektadana chelakpada khitang humanitarian ground da ngasai gi minungsi pokpoi jauna sani but at the same time above all the laidu si country to state to gi law order law and order suma madu maintain to ba madu cooperate to bu mathok ta duni sam direct minungsi chaw boi do da minungsi id minungsi am chaw thamum ne ngam da hai ba yaw dong wan de oja swai gi keno se CLB khongjum janghan minina atop taminri ba mayam sing thu gyan taminaba adu at the same time changjal akan border town gi keno da ngasai gi police na pha bu du le sangam dai gate am dile gi lu hayri bai hayina manung changa pha du chorok pudi one step ahead da entry gate to the gi into kibna hena kitang phawza la sin last ki wang du dam phai
정우 용등에 도부들은 대선이나 아들이 사는 좀 감동감도 나오는데 ada kadang-kadang saya local population involvement ai 그냥 좀 탐자할게 하닝래나 말이야 아우지 아무도 그 말이 뭐라 그냥 되는 게 JCILPS나 사이 말이 뭔가 까는 되나 보세 아홍 뭐 그게 migrant laborers 싱세 아홍 means 거의 롬다 railway station 기 시험이 거기가 하이시 slumdagi railway station 에 cái bihar phải 아무 레이는 거 지금 뭐 laborers 같은 애 봐 아홍 in a sense pasa 짱도 하이다 아주 아고 샤이더지 뭐도 안 가고 이거 뭐 반대기 락보니 뭐 거기 이번에 왜 고실람 좀 필도 봐 at the same time 뭐 양놈 수능 아이 봐 근데 거기는 두다 떠가 이 카드 미리 가만도 타고 싶은 뭐기 저분이 좀 컨셉을 잡으나 뭐 이때 레버를 되는 거 아니다 버리나 뭐 이거 또 뭐기 헤비 저거 레버나 pushleji level 거라면 저희 말이 망아서 거기 좀 돌아가 experience 한듯이 안 와이다 뭐뭐 필도 그러시 뭐만 다 아무리 시리고 human trafficking question이다 뭐 그 손에 부속기부 두나다 손에 부실라고 볼라야 머니푸르 가만히 라게 간다 저 레버 나타 봐 뭐나 삐방강 누피무자 누파무자 마이너 에리아들 레버 사이즈 레버 거 지금 마마리 안 하누바 아바 50 60 타복 수부야도 봐 방냐도 봐 지금 마마 부실라요 제 레터스 하나는 72 가리는 방에도 그나 가리죠 뭐 많이 나오게나 imphal to bihar direct chairman gai le me manipura aro se kimbutam da some furniture khara uwa khara adi more ron de manipura puba asuna halak pugar mi pupa ne to mise ala amuk sa khiba amuk halak puse 1 week rotation da chairman gai so ani hum le me ba hanum theng nai ne asine kamai to no department kamai pa license bi no ga je gyan ta de hai ta re koi more natra dima bu ko ri chap ki kano sunatri yo to armam ne ba aina adugi transport ka another question aina feel to how to say human trafficking question se mane bude lai re ai bude koi imphal ki hostel sing se to ba to ra matraga Myanmar thadoi bra organ transplant to business to khar lai re masi business asida ai koi myo ka involve to re imphal dagi oigera samno oigera mayang sing ba na ga hai ta re mo asona mi song phone pusala yon thokpagi pesa tan mai pot khar lai re masidi ai ngon de ya ba sing na le hai ta re hanaki migrant nataba angang ma ga de ni phang bu sidna amasi madu gi ma su su ro nya ma mu su yaw da de na te sakta pu da ko so me sum ung ga fa chang bu so me ya amasi am state am section ngai di oi re laming situation ni mani bu among the state na section ngai di oi re maram di state system su ni adu ko yes karim kwan da pali ba sarkar authority tu ngakta samkhang jei ba noi na thongni to pu su yaroi dori swai da le ri ba common citizen sing general public sing gi achau ba support am su sang dori ni support tok tok mui du na pusalak pa yaura ga de su ruba phiba mamugi phibam dini oja lo selak poi rom se oja kitang tentang na thambi tare maroina karim kwan da senior maroina border gi kari gi area da hana taro posting le rubo sing sina haiba moi de le rakpa detail matung da su mori sana ba da moina pirak pa idea ni mar taseng na foreign dagi changjal lakpa foreign thangna bo country di changjal lakpa illegal migrants di khangbu khangadi phau pharadi madu phadana khotana detain tawduna court ta kaida puthokna khotna tawbugi system di masi kem ganda system ni khangbu khangadi asodong insan go aibigi idea am di moi su kanna phau ta bin te tentang na kamai thambiding ge aikona sigi aikoi gi da Myanmar gi Shagang division amadi Chin state ki sigi kaino se siga ekoida sangna border se kaino to bonina masigi mi akoirong gi mi asom da chatpa asom gi mi som da lakpa sigi natural oiba port ama magi kinship ki kari gi ties da mai ti yum kaino mati mata da hana da gi lejarakpa madu kitang hojik hongdo hongjin khara mawong lei adubu aikoi mi jingcha som da tum chakiba som gi mi se sum lakpa gi ka masigi yanabiyum chulai ni asina tabida aikoina humanitarian crisis to akanda laiba amatagi laiba amada heta huptana lakpa sigi port amasu aikoina ui kudamoina kaino da rohingya gi Bangladesh ta laiba se humanitarian crisis tagi lakpane madudagi kaino se maduda la aba matungda India romda amu pusap tawrakpagi port amai khoina uri aba swai matang sida aikoina maswai da ti aikoina section gadaba mokoi sa
kainose humanitarian crisis lairabani haidana well defined toroba group ama Assam da natraga Manipur da mafam matam khara thamaga madu normalize toro matungda push out tawkiba aduki potuna amane adu natabida makhoi singa asa tapna organize oiba mongda aikoi gi population da saitho aga mingle yanchin ki bagi pot asa masi aikoi chingna ningai oiyaba aduga wachigi leiringai maraksida JCILPS ki demand leiriba Rohingya gi kainose crisis leiriba aduga hauzik haibiriba yamna organize oiba mongda illegal migrant mayam ama pusalaiba amati puthoiba or saithoiba Manipur yawra aganda muk saithoki bagi pot ama aikoi da uringai gi maraksida kainosa Bangladesh tagi neighboring countries tagi Hindu nebu hairadi kainota sangakpa matamda makoi se Indian citizen ontho ani haibagi bill amagi issue am so amendment bill 2016 gi masigi bill asinasu amuke hana aikoida pakhatpa ama pohalle aduna enter aikoida thoiba migrants amadi koige hana leiramiba mi singa mi kanglup singa ani sigi demographic imbalance ama thoglakpasa masi aikoina piece oina yengbagi mahutta yamna chauna problem sa karino amadi masi thingba matamda aikoina kari tawgadagi haibasa masi munna wakan kanthaba machangya khalle okay maroina hojik oja Munindro loibe matamdi yogli oromne somdri matamdi loren loramne oja tentang na kitang general public ta piba yaba khoi punna khamuni yaba yaba Aadhaar gi matang gi ngoi sam na kana da ka pagi keno se sum operate amti togri mina tentang na kitang thambiram tai ron dai fani am ngai jari khoi gi anambana raja anambana Aadhaar ka pham sida Aadhaar ka pham thi bisi so amani masi resident.uday.gov.in da changbiraga nasai enrollment center hana laigani hairiba button dura nambiraga hairiba ngasai gi Aadhaar enrollment center singsi isana yengbiba yagani loinana masi kraida leibno haibudu gi GPS location phawba mafamdu pibani loinana phone number yaugani hairiba website tu da phone number tu call tawraga appointment lobi bisu yagani sisima ko then atopa mana Aadhaar enrollment tawba lakpiba matamda kari loinana kadigi asi yammaru ibamni saurangna mi lakpiba mi singsi manungda 30% to 40% maximum adu khaktani Aadhaar ka bhau duche atei di document lan bagi document yadabagi document sana dabagi hangi do ingaktani aduna masi lakpiba kanda ngasai gi website ta sudu phangmani natraga center am chapiraga dum lobi su yani ngasai tawbiga do report enrollment oitargadi enrollment na changada masak sing phajana bubiro haidi document sing then adigi atopa mana ngasai gi update tawbige hargana update tawbiga do riba field du gi mari lenaba document supporting document haibisi ngasai gi enrollment tawbada changba ngasai gi proof of identity haibadumaga proof of address haibadumaga anisi amaru ibani adu kariguma dero bar sendok pige haitargi birth certificate kumba matriculation certificate kumba mark sheet kumba da ngasai dero bat yawbado board university ni pibado amadu paibirak darkar oigani loinana se kanagumna yum pan khraga mapa maming hana father name hana lerambado ai husband and own gain haibagumba then husband lerambado ai fa babagi ming the own again haibagumba adumbo oitargadi relationship document hana document makhalum piri harisi family document oigadabani harisida ngasagi masak takadaba haitare aduidu happy gadamni adu most of them ngasigi proof of relationship city hujikti Aadhaar singtokpa kanda natra card oin saba kanda di data oina manungda code data oina lejaraga su madu mingondi yenghalaktre hujikti sisi part of secrecy oina thamgre ada maru ene yam kana mayam semnarisi ming semba address semba derobar semba sigi damaktadi ngasai document piri document singsi pubiraga lakpiu loinana photo state sunataba original document purga lakpi original document singsina ngasai operator natraga supervisor duna hena su thajagani loinana photo state oi targadi madu anamba operator singa sinaroi sisima okay oja Telheiba aduga ojarun aduga oja Munindro ngasi impact use do lakpiba aduga ngasi manung hunda mapung pharim lo selakpati kai khonu bijeri case ahumukpo amukan khadu ngasi gidamakta impact news ki manung hunda matang silo sanjana tanjai yorgle adu blamdam bisa tholiba thodo wa thok kya gi marik chumba report ki damak impact news miyeng ta aduna lebiu